салом ҳамватанони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо намоиши криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст аз телевизиони Тоҷикистон. шарҳи муҳимтарин хабару ҷиноятҳоро ки дар ҳафтаи сипарӣ гашта ба қайд гирифта шуданд бароятон пешкаш менамоем. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. сархати хабарҳоро бо ҳам мебинем. муҳити солим, муносибати дӯстона ва ҳамдигарфаҳмию боварӣ дар оила барои рушду устувории он заминаю имконияти хуб муҳайё менамояд. вале дар хонаводае ки пайваста муноқиша ва нофаҳмиҳо мавҷуд аст, метавонад ҳар лаҳза нохушие рух диҳад. дар деҳаи ғалободи ноҳияи Хуросон хушунати хонаводагӣ боиси он гардид, ки хуштоман аз дасти келин ба ҳалокат расад. шарҳи ин ҷинояти гӯшношунид дар матлаби подполковники милитсия Офоқи Қодириён. خشونت بین همدیگری، نافهمی‌ها در عائله و مناقشه‌های پی در پی در بسیار موردها به فاجعه می‌انجامد. سنه دوم سال روان از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خراسان یک جنایت آدمکشی آشکار گردیده و گمانبران این جنایت دستگیر کرده شدند. بگمت و میژگان سال تولدش 1994 با نور محمد زاده مدینه سال تولدش 1993 ساکنان جماعت دهات غله‌آباد ناحیه خراسان با مصلحت پیشکی به جنایت آدمکشی با بیرحمی مخصوص دست زدند. چنانچه بگمت و میژگان بنابر سبب مناقشه های پیوسته عائلوی با خوشدامنش با کلان و گلبهار سال تولدش 1970 ساکن ناحیه مذکور تخمینا ماه‌های فوریه سال روان به خود مقصد می‌گذارد که خوشدامنش را از حیات محروم نماید و برای این عملها را انجام دادن به خود فرصتی مناسب جسته معین نموده است که خوشدامنش با کلان و گلبهار با همسایه دخترشان نور محمد زاده مدینه همیشه مناقشه نموده بین آنها خصومت شخصی جای داشته است و کلینی خاندان همسایه دختر را به کشتار خوشدامنش همراه می کند. از این شرایط مناسب استفاده نموده این دو نفر جنایت پیشه شب یکم می سال روان تخمینا ساعت‌های 22:30 با کلانه و گلبهار را که در حالت خواب بوده است رویش را با روی مال پوشانیده مورد لط و کوب قرار داده سپس در دهانش لطه را می اندازند و او را بوغی نموده به هلاکت می رسانند. ضمن پرسش گمانبر شدگان به جنایتی صادر کردهشان به پورگی اقرار گشته سببی دست داشتنشان را در این جنایت مناقشه های پی در پی بین همدیگری می دانند. 7 ساله زندگی عذاب دارم. خوشدامنم عذاب میتیاد. بیزار شدم که بکشم گفتم. من وای دوزه دخشتامنش من ترسیدم گرفتم پرتافتم. نمیخه در نیمی خوشدامنش اومد. پوره خوشدامنش نیومد. ایدمی در اومدک غلطوندک خوشدامنش او طرف غلطوندک زمین در زد در بالا شیشتک من رفتم و این دست چپم بینیش قبیدم. گرچند کلینی خاندان خوشدامنی خود را با یک اصول مخصوص به هلاکت رسانیده باشد هم اما ملکه کسبی خوبی کارمندان میلیسیا دست داد تا این جنایت سری وقت آشکار کرده شود. риёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ як далели савдои одамонро ошкор намудааст. гумонбаршуда бо истифода аз боварии ҷавондухтарон ба онҳо ваъдаи кори сердаромад дар хориҷи кишварро дода баъдан онҳоро ба истисмори шаҳмонӣ гирифтор кардааст. эҳсон абдуллозода дар ин хусус гузориш медиҳад. خرید و فروش آدم و یا نسبت به او انجام دادن دیگر عهدهای غیرقانونی همچنین نوابسته از رازیگی قربانی با مقصد استثمار او یا با دیگر طرز گرفتن فایده غیرقانونی جنایت بر مقابل آزادی، آبرو و اعتبار شخصیت به شمار رفته جوابگری سنگین را در پی دارد. هنگام دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی شهروند گدوی و گلندام ابوالعزیزونا سال تولدش 1994 زاده و ساکن شهر ترسونزاده جماعت دهات نوآباد دهه چرتک دستگیر کرده شد که نام برده مدت یک سال اخیر دست به صادر نمودن جنایت‌های ننگین یعنی سودای آدمان زده است. گدوی و گلندام از روی مصلحت پیشکی با یوسف نام شهروند ترکیه با تخلص آتا برای فریب و سوء استفاده باوری با باوری جوان دختران تاجیک درآمده با آنها وعده بردروغ در خصوص پیدا نمودن جای کاری سردرآمد و معاشی بلند داده آنها را به شهر یلاوه جمهوری ترکیه دعوت نموده به صورت قرضی گرفتار کرده با مقصد به دست آوردن فایده کلان پولی آنها را به مردان ملتشان گوناگون سودا کرده است. نام برده با مقصد به دست آوردن فایده مفت از ماه اکتبر سال 2021 تا ماه ینور سال 2022
در 3 مرحله برای فریب دختران تاجیک را به خود جلب نموده برایشان از حساب خودش چیپته هواپیمای سمت دوشنبه استانبول خریداری کرده بعداً به جمهوری ترکیه انتقال داده است. در آنجا همشریکش یوسف دختران را به اسارت قرضی گرفتار کرده است. بعداً گدوی و گلندام برای قرضهایش را برگرداندن جوان دختران تاجیک را به فاحشگی جلب نموده است. از روی نشاندادی گمانبر شده او و همشریکش با این عمل ننگینشان از حساب هر یک جوان دختر تاجیک به مقدار 5-6 هزار دلار آمریکایی فایده به دست آوردند. وابسته به این حالت از جانب پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان نسبت گدوی و گلندام با دسترسی ماده 130 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی سودای آدمان پرونده جنایتی آغاز گردیده گمانبر شده در حبس پیشکی قرار دارد. новобаста аз он ки аз ҷониби кормандони милитсия пайваста рейду санҷишҳои мақсаднок ҷиҳати пешгирии ҳама гуна бозиҳои мардумфиребона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ доир карда мешавад, вале ҳамон нафарони алоҳида барои ба даст овардани манфиат ба чунин кирдори ғайриқонунӣ даст мезананд. дар ноҳияи фирдавсии пойтахт аз ҷониби кормандони милитсия як далели машғул шудан ба бозии мардумфиребона ба истилоҳ алик малик ошкор карда шуд. гузориш дар ин хусус. як падидаи номатлуб ва ғайриқонуние ки баъзан дар кӯчаҳои пойтахт асосан дар назди бозорҳо ва маконҳои ҷамъшавии одамон ба чашм мерасад, ин аз ҷониби баъзе аз афрод ташкили қиморбозӣ ё ба истилоҳи мардумӣ алик-малик мебошад. бояд гуфт ки нисбати чунин кирдори ғайриқонунӣ ва нафарони ба он машғулшаванда кормандони мақомоти милитсия тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. аз ҷумла дар натиҷаи пешбурди рейду амалиётҳои санҷишӣ як нафар қиморбоз ки бо роҳи фиреб ва ҷалби таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ба ин кирдори ғайриқонунӣ машғул буд дастгир ва ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас карда шуд. ин нафар шаҳрванд шарипов орзу вайсович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи деҳотӣ мебошад ки номбурда дар кӯчаи неъмат қарабоев назди бозори ганҷина ба ин амали мардумфиребона машғул будааст. вобаста ба ин нисбати номбурда протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарори суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯз таъин карда шуд. Ademim karta sırmak için. Karta kabli burdmak için. Hanemiye bu bir forma ismi karton forma usul. Mise karta yak dili sırışamıyor. Alalaş mekanı bıkav. Yine uçuyor kav. дар ҷо асосан ҳам бозиро мекардӣ шумо? Hami kadın güven bu göy bu şakar deniyor. бо назардошти ҳолати мазкур раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ба иттилои кулли сокинону меҳмонони пойтахт мерасонад ки дар сурати шоҳиди чунин ҳодиса гардидан фавран тавассути телефон навор ва ё акс гирифта онро барои баррасӣ ба милитсияи пойтахт ирсол намоянд. илова бар ин ба он нафароне ки майли машғул шудан ба чунин амали ғайриқонуниро доранд ҳушдор дода мешавад ки дар сурати даст задан ба чунин кирдор боздошт ва нисбаташон чораҳои сахти таъсиррасони қонунӣ андешида мешавад. мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳ ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудани афроди ҷиноятпеша буда ҷиҳати ошкору пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. мутаассифона баъзе аз нафарони ҷиноятпеша ба ҷои ислоҳ намудани амалу рафтори худ пайваста даст ба ҷинояткорӣ мезананд. аз ҷумла кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино шаҳрванд Тағоев Миралӣ Назарович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб деҳаи корези поёнро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд ки номбурда қаблан 4 маротиба барои содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ суд шудааст. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ ва раванди пурсиши гумонбар нишон медиҳад ки дастгиршуда Тағоев Миралӣ пешбурди зиндагониро танҳо дар содир намудани ҷиноят дида тарки аъмоли бад барояш ғайриимкон аст. ин навбат номбурда санаи 8 марти соли ҷорӣ дар маҳаллаи Гипразем аз дохили автомашинаи сокини пойтахт як адад телефони мобилӣ ҳамчунин $1000 амрикоиву як қатор ашёҳои арзишмандро тасарруф намудааст ки дар маҷмӯъ ба ҷабрдида ба маблағи 14900 сомонӣ зарар расонидааст. маҳаллаи Гипразем рафтам, дар ин мошин шида буд. дар омадам $1000 сум буда, маблағ телефон обиш як 1000 чанд сумка сумуш буд. мақсад гирифтам, расход кам гирифтам да
کشم زد میشه رفتم. این زمان نسبت نامبرده طبق طلبات ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. از طرف کارمندان شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان یک دلیل غیرقانونی جمع‌آوری تخم شیره کمال آشکار گردید. میلیسیا هنگام کوفتکو از واسطه نقلیات و منزل استقامتی نفرانی بازداشت گردیده یک مقدار تخم شیره کمال را مصادره نمودند. در رفت گذراندن قطار چهاربینی ها از جانب کارمندان میلیسیا اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان سنه 30 اپریل سال روان در حدود دهه آخسو ناحیه دنقره یک نفر ساکن ناحیه رودکی قرایف محمدالله سال تولدش 1992 با مقصدی غیرقانونی جمع‌آوری تخم رستنی کمال دستگیر گردید. هنگام کوفتکوی اتومبیل شخصی از داخل باغاجیان در حجم 30 کیلوگرم تخم رستنی کمال در حالت سبزیش قرار داشته دریافت و مصادره کرده شد. به این مانند یک نفر ساکن دهه سنگتوده ناحیه دنقره کمال فکمال سال تولدش 1996 مقداری 27 کیلوگرم تخم رستنی کمال را که در حالت سبزیش قرار داشت غیر قانونی درویده در منزل استقامتیش با مقصدی به دست آوردن مبلغ و به صاحبیت کسی دیگر دادن دستگیر کرده شد. نامبردگان با این کردارهایشان طلبات ماده 238 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را ویران نمودند و نسبتشان از جانب کارمندان میلیسیا اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سرریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان ارسال کرده شد که در عموم ضرری رسانیده‌شان به طبیعت 17,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. گرچند بارها از ضرر و عاقبت‌های ناگواری مشغول شدن به بازی‌های کامپیوتری گزارش‌ها آماده نموده باشیم هم ولی هنوز هم برخی از جوانان وقتی پرقیمت خود را صرف بیهوده نموده به بازی‌های ضررآور کامپیوتری مشغول می‌گردند که عاقبت آنها را به صادر نمودن هر گونه عمل و کردارهای نامطلوب مخصوصاً جنایتکاری وادار می‌سازد. از جمله کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی در نتیجه گذراندن یک قطار چهاربینی اپراتیوی جستجویی 3 نفر جوان را همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت‌های غارتگری دستگیر نمودند که نامبردگان وقتی پرقیمت خود را به بازی‌های کامپیوتری صرف می‌نمودند. محض مصلحت صادر نمودن جنایت‌های غارتگری را در این نقطه کامپیوتری نموده سپس آن را صادر کردند. همچون گمانبر در صادر نمودن سلسله جنایت‌های غارتگری شهروندان رجبوف شکرالله عبدالواحدویچ سال تولدش 2003 و معروف سهراب رستمویچ سال تولدش 2002 و محمد یوسف سفرعلی سال تولدش 2001 ساکنان شهر دوشنبه دستگیر کرده شدند. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که نامبردگان شبانه در کوچه‌های شهر دوشنبه به بیهوده‌گردی و در مرکزهای کامپیوتری به بازی‌های ضررآور مشغول شده در نتیجه دست به جنایتکاری زدند. ما هر شب وقتی خانه را بازی می‌کردیم با همراه یوسف و سهراب بعد مشورت کردیم و بعد برآمدیم. چند وقت تلفن زنگ می‌زدید؟ 5 دلار. تاکتیکا ва усулҳои ҷинояткории номбурдагон якранг буда нахуст ҷавонони ба сайру гашт машғул бударо дунболагирӣ намуда бо ҳар баҳонае ва истифодаи зӯроварӣ телефони мобилиашонро аз они худ намуда аз ҷои ҳодиса фирор мекарданд. аз ҷумла санаи 27 апрели соли ҷорӣ танҳо дар як шаб ҳангоми дар кӯчаи борбад қарор доштанд номбурдагон дар 3 ҳолат аз дасти ҷавонони роҳгузар бо истифодаи қувваи ҷисмонӣ ва зӯроварӣ телефони мобилиашонро тасарруф ва ба манфиати худ истифода намуданд. چای قربت 2 نفر دیگه آمده استبدن ما برش رفتیم شکر گفت تلفن تته ندودش تلفن زدش تلفن شا گریفت ما گرفتیم باز در حالت دیگر در 65 که باز یک نفر دیگر شکر تلفن شا گریفت و زد. баъд аз дастгир гардидан аз номбурдагон 3 адад телефони мобилии гуногун тамға ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур айни замон нисбати ҳар се дастгиршуда тибқи талаботи моддаи 248 яъне ғоратгарӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиш қарор дорад. کار دامن گرفتم وقتی که مرا با همش دادن بود در کتیفش با کار زدم.
нофаҳмиҳои ночизи лафзӣ дар баъзе маврид оқибат ба муноқиша анҷомида танҳо афроди суст ирода даст ба ҷинояткорӣ мезананд. кормандони мақомоти милитсияи шаҳри душанбе дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ шаҳрванд наҷимов қобилҷон салоҳиддинович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи ноҳияи кушониёни вилояти хатлон муваққатан сокини шаҳри душанберо дастгир намуданд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурда санаи 24 апрели соли ҷорӣ дар кӯчаи қутби кироми шаҳри душанбе бо шаҳрванд тоҷзода шаҳром соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи ноҳияи варзоб деҳаи харангон муноқиша намуда якдигарро мавриди лату кӯб қарор доданд. дар натиҷа гумонбаршаванда наҷимов қобилҷон бо корди ошхонагӣ як маротиба аз пушт ба қисмати китфи тоҷзода шаҳром зарба зада ба ӯ ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ расонидааст ки дар натиҷа номбурда бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ мебошад. баъди ҷанг шудем ба шаҳром ман гуфтам ки биё дарун даромадам ҳардак бори суҳбат кунем. ошхона даромадем каши дарда ӯ истодагӣ буд шапошап шудем дар ҳаминҷа баъд дар ҳаминҷо корт мондагӣ буд корти ошхона дасташ чӯбӣ буд онро гирифтам вақте ки ӯ ба муш мезанам гуфтак дар бари китифаш бо корт задам. воқеан содир гардани ҷиноят аз ҷониби ҷавонон боиси нигаронӣ ва таассуф буда акнун яке пушти панҷараи маҳбас ва дигаре бистарист. имрӯзҳо боиси таассуф аст ки бархе аз ҷавонон ба ҷои дониш андохтану соҳибкасб гаштанд даст ба амалҳои хилофи қонун задаву ҳаёти худро барои ҳамеша доғдор менамоянд ва бо ин амалҳои зишт ба мардум зарари моддиву маънавӣ мерасонанд. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷейҳун дар асоси аризаи шаҳрванд исанқулов муҳаммадҷон соли таваллудаш 1985 сокини ноҳияи 5 оиди аз тарафи шахси номаълум тасарруф шудани телефони мобилӣ ва латукӯб шуданаш гурӯҳи фаврии ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда дар муддати кӯтоҳ гумонбар дастгир гардид. ин нафар давлатзода идрис соли таваллудаш 2001 сокини ноҳияи ҷейҳун мебошад. дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки санаи 17 апрели соли равон исанқулов муҳаммадҷон ҳангоми дар ноҳияи ҷейҳун қарор доштанаш гумонбар давлатзода идрис дар роҳ ба наздаш омада бо тариқи маҷбурӣ телефони мобилии тамғаи редмиро тасарруф менамояд ва ба роҳи зӯроварӣ ба рӯяш бо муш зада аз пой меафтонад ва аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. вале масъулияти кордонии кормандони милитсия буд ки гумонбари ин ҷиноят дастгир гаштаву телефони мобилӣ ба соҳибаш баргардонида шуд. як ҷавон ношинос айпешин баромада акисаи ма телефона гирифта великта свор шуда гирифта рафт кормандони милитсияда муддати як рӯзда ёфта доданд. ман миннатдорам. дар асоси аризаҳои шаҳрвандон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кӯшониён оиди аз ҷониби шахсони номаълум аз манзилҳои истиқоматиашон дуздида шудани ашёҳои рӯзгор аз қабили маҳсулотҳои сохтумонӣ, маводҳои хӯрока аз қабили гандум, ҷав, дастгоҳҳои обкашӣ, аробаҳо, таҷҳизотҳои барқӣ аз ҳисоби кормандони милитсияи ноҳияи мазкур гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда як нафар сокини ноҳияи мазкур ки чанд муддат аст даст ба дуздии амволи мардум задааст дастгир карда шуд. ин нафари ҷиноятпеша Астонов Муҳаммад Раҳим соли таваллудаш 2003 сокини ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи кӯшониён мебошад ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. шабона бо тариқи пинҳонӣ вориди манзилҳои истиқоматӣ ва амборхонаҳои шаҳрвандон гашта ашёҳои рӯзгори сокинонро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. гумонбаршуда дар 12 ҳолати ҷинояти дуздӣ даст дорад. ҳамҷиёрони азиз, табиист ки ҳадафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва волояти қонун дар кишвар аст. дар ин сурат дилхоҳ сокини кишвар метавонад бевосита саҳмгузор бошад. аз ин лиҳоз дар сурати сар задани ин ё он ҳодисаву воқеа телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21-ро фаромӯш насозед. хайр, тансиҳату хунобод бошед.